Kani gadega Pati CTV. Usamna Riki John Shabong, Uday Nakadong, Yau Shalong Jong Asnong Latlingkot East Castles District. Ula Shajet, Banmi Khamat Yakari India, Syek Lempung Ilakai Football, Jongka Lempung Under 16, Jongka Asian Federation Cup. Kaban Salong Hari Iran House Nam Araja Kanyo Banwan. Uni Usamna Uday Khon Jong Ba Timothy Khongsam, Bat Ikong Yaden Shabong. Habakran Bat Kapati CTV, Uni Usamna Ulai To, Baklenti Kaba Ulapoi, Syakani Kabenta. Haru ba unda Shajet ban Mikmat Yakari India kadai ke jing 3 minit ba ke jing skam jing mot nadu ba udang red kerta ke jing ngom borom kalong yaki coach ki bala lam nanti anga nadu ba ngadang don ba dilek kai hak Royal Waindo Football Club laong Uriki John Shabong nengkong ang ublay palam nanti yang akan kius nadu barang red kumangalak nanti on pois perang ndai utang kane kekut kumanta ndai ublay nang plishu kalatna aingu Uriki coach padi kinong yang lameng dalam kelakna nadu pasdang adu mana poi ru kene kardam mentah ngamla wan kelet iki nadu pasdang kumbaki la pli yang aingu rimei pa cuma bla pli kalat yang bela ayang kini kiki paro bagi lale bahan kam ta cuma akar men bai sin kasi nan siu kuliang ki eventa kalek bol po hal po lasinong kanang kio kanang mi gisni akar men ru ba ki kena menta kinom pensep aisu ya kasap apong ka bagidon bikin pendi ya katalen man la kasni apor baktes akar men bagi nger tajlut gini ki paro gicing sniu kumanga lale ngalalam lenti ki lapen I ya kan nadu pandangan red mau ulai ru ulai alam yang ngakarmen bikin tajlut lagi ni kuai biri sigaret Kani gadega Pati CTV.